खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। गावनि आंगोनिबो आंगोखौ COVID-19 आव खोमानांनाया जोबोद दुखु गोनां। बे समाव माइरं गरसेनि हेफाजाबानो रसा नांनाय उदैनि थाखाय जानो हायो लामा एवस्रांग्रा। चीफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडोज सापर्ट स्कीम। नंगौ, नायगिरि नोंथांमोन कभिडजों जिउ गोमानांनाय नखरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मानोना आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चीफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडोज सापर्ट स्कीम बावैसो लन्च खालामनानै होबाय। मुलुगनां कभिड सन्देरनायनि समाव बेसेबांबा बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय। COVID-19 आव फिसाय खोमानांनाय गासैबो फिसाय गैजायै आइजोफोरनो समाजारि आरो रांखान्थियारि रैखाथि होनाय थांखियै आसाम सोरखारा जुनिया चीफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडोज सापर्ट स्कीम बावैसो लन्च खालामनानै होबाय। बे स्कीमा मख'नाय फिसाय गोमाजानाय आइजोफोरनो खेबसेल' 2.5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोनखौ रादाय होयो। बे स्कीमनि थाखाय उदायथिनि नेमखान्थिफोर, थामहिनबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर। बिनायसाया आसामनि अरायथा थागिबि जानो नांगोन। थैनाय समाव बिनायसानि फिसाया कभिड पजिटिभ स्टेटासजों थैनाय जानांगोन आरो थैनायखौ स्टेट लेभेल कभिड डेथ अडिट बर्डजों फोरमानलाइ जानाय जानो नांगोन। बिनायसाया खम आय गोनां नखरनि जानो नांगोन, जाय नखरनि बोसोरारि आया 5 लाख रांसिम। अरुणोदय आरो विडो पेन्सन स्कीम मोननाय बिनायसाफोराबो चीफ मिनिस्टार्स COVID-19 विडोज सापर्ट स्कीमनि बेनिफिटखौ लानो हागोन। सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि हिन्जावफोरखौ बे स्कीमनि सिङाव लाफानाय जायाखै। बेनि सोलायथा बिसोरो फेमिलि पेन्सन मोनगोन सोरखारनि क्राइटेरिया बायदियै। गोजौआव मख'बोनाय स्कीमनि मावफुंनायनि मावफारिखान्थिया ओरैबादि। कभिडआव थैनायफोरनि नेशनेल हेल्थ मिशननि खारि जथायनिफ्राय मोनथावना बिनायसाफोरनि मोनसे फारिलाइखौ जिल्ला बेंगिरिया बानायगोन। बे फारिलाइखौ उदायथिनि नेमखान्थिफोरनि सायाव बिथा लाखिनानै बिनायसाफोरखौ नायफिननाय जागोन। नायफिननायाव गासैबो थिक थायोब्ला बिनायसानि एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथायारि रांखौ सोनानै हरनाय जागोन। जायफोर सुबुङा मख'नाय उदायथिनि नेमखान्थिफोरजों गोरोबो एबा मोननायनि जग्य नाथाय बेबायदि सुबुंफोरा जिल्ला बेंगिरिनि फारिलाइयाव गैया, बिथांमोना जिल्ला बेंगिरिनि सेराव गावनि सोमोन्दो गोनां फोरमायलाइफोरखौ लानानै गथायनो हागोन। मख'नाय बे स्कीमनि थाखाय गोनां जानाय फोरमानलाइफोर। बिनायसाया उदायथिनि मोनफ्रोमबो नेमखान्थिफोरखौ सुफुंसारो होनना फोरमान होनाय जिल्ला बेंगिरिनि फोरमानलाइ। नैथियाव बेंक डिटेल्स जेरै एकाउन्ट नम्बर, बेंकनि मुं आरो ब्रान्चनि मुं, IFSC कड बायदि बायदि। बे खोथाफोरखौ खौरां बिलाइनि जोहै फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय नैथि रादाब दङ जोंनि सेराव। दिन हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा दीपक बर'नि बिसि लुगुनि बर' बिथाङा प्रेसार स्ट्रक बेरामजों गोबाव सम भुगिनानै दङ। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय जगमारी गामिनि लुगुनि बर'आ गोबाव सम प्रेसार स्ट्रक बेरामाव भुगिनानै दङ। बेरामिया रां रुफानि आंखालजों दिनैसिम मोजां हालोदाव फैयैलाय नखरनि सोद्रोमाफोरा रायजो राजानिफ्राय गोरिब नखरखौ अनसायनानै अनसुंथाइ मोननो हांख्राय हरदों। दासान्दि बेरामिखौ गुवाहाटी GMCH आव ICU आव एडमिट खालामनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। गोरिब नखरनि बेरामिखौ अनसायग्रा रायजो राजाफोरखौ जा हायो अनसुंथाइखौ हरनो थाखाय नैबे बेंक एकाउन्टआव हरनो थाखाय खावलायनाय हरनाय जादों। बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सआ ओरैबादि। बेंक एकाउन्ट नम्बर 375593908229, IFSC कड SBIN 0015026 आरो मबाइल नम्बरा जाबाय 7896115763 आरो मबाइल नम्बरा जाहैबाय 7896115763। बांसिन मिथिनायनि थाखाय नोंथाङा बावैसो मख'नाय मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कुमारीघाटा थानानि आरक्षी बिखया नीलव ज्योति नाथनि लाजिनांथाव खामानि। दायनिगिरिखौ नागिरना मोनैनि थाखाय न'नि खिरिखिखौ सेफायनानै अल्ट' बाइकखौ थानासिम लानानै थाङो। আজি ৰাতি আহিছিল, ৰাতি 11:30 বজাত পুলিচটো আহিছিল আমাৰ কমল বসুমতাৰীক বিচাৰ কৰিব। এতিয়া বিচাৰ কৰিব আহোঁতে আমাৰ বাইদেউ ল'ৰাও আছিল, বাহিৰত আমাৰ দেউতাৰ লগত শহুৰ লগত আৰু আমাৰ বাইদেউ ল'ৰাৰ লগত বাহিৰতে আছে। দেখোন গৰম বুলি ঘৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা নাই। তাৰপিছত
পুলিচকেইটা আহিছে আমাৰ বাইদেউ ল'ৰাটো মাৰিছে মাৰি পেলাই মাথাত বোলে আৰু সি কি কয় চিলাইটো এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে বোলে बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा पुलिस थानानि बिखया नीलाबज्योति नाथनि खामानिया आसाम पुलिसखौ लाजि फोनांदों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबारनि हरनि 11:30 रिंगायाव एनके आंगारकाटानि बैग्रिगुरि गामिनि थागिरि कमल बसुमतारिनि न'आव कुमारिकाटा पुलिस थानानि बिखया नीलाबज्योति नाथा नुजाथि हैनानै AS 01V9156 नम्बर गोनां एल्ट' गारिनि आगदा फारसेनि ग्लासखौ सिफायो आरो AS 28B1104 नम्बर गोनां बाइकजों लोगोसे हराव गंनैबो गारिखौ कुमारिकाटा पुलिस थानायाव लानानै थाङो এতিয়া একদম মাহী পুলিচ আহিছে মোক মাৰছে মাহী উঠা বুলি কৈছে এতিয়া উঠা বুলি কোৱাতে উঠালাক মই মোৰ মালিকটো আছিল ঘৰতে তথাপি সি যি নহওক মই ফলাম বুলি সি ফলাইছিল আৰু ন ফলোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে গুলি মাৰ বুলি কৈছে এই গুলি মাৰ কোৱাতে সি যি হ'লেও মই যি হ'ব সি তাৰমানে ফলাইছে আৰু ফলাওঁতে তাহোন গিছে এই বল ফিল্ড না স্কুল ফিল্ড তাতে লগে খিদি গিছিল বোলে খিদি যাওঁতে এটা শব্দ শুনা পাইছোঁ মই পিষ্টলত হয় না চিলাইত হয় তেতিয়া এটা শব্দ পাইছোঁ আৰু না ওপৰত পালি দিছে না তলত পালি দিছোঁ সেইটো মই নাজানো তথাপি শব্দটো পাইছোঁ गुबुन फारसेथिं 60 बोसोर बैसोनि जलसिं बसुमतारिनि फिसाज्ला कमल बसुमतारिखौ सिलाइजों गाग्लोबनो हमो आरो कमल बसुमतारिनि बानायसो 13 बोसोर बैसोनि प्रियम बर'खौ लावथिजों आथिङाव बुयो मख'नो गोनांदि कमल बसुमतारि मुंनि सासे सुबुङा NK आंगारकाटानि बैग्रिगुरि गामियाव थांनाय 23 मे तारिखआव दायनि बुथारनाय दायाव बेनि नामा सोमोन्दो दङमोन তাৰপিছত আকৌ তাহোন ঘূৰি আহি কিনে দৰ্জাটো খুলিব দিলাক দৰ্জাটো খুলি দিলোঁ দৰ্জা খুলি দিয়াৰ পিছত এতিয়া দৰ্জা খুলি দিয়াৰ পিছত চিচি কেমেৰা সুধিলাক চিচি কেমেৰা ক'ত থৈছে চিচি কেমেৰাটো বুলি কৈছে এতিয়াতো ছাৰ আমাৰতো চিচি কেমেৰা নাই কি চিচি কেমেৰা নাই ক'ত লুকাই থৈছে চিচি কেমেৰাটো এনেকুৱা কৈছে তেতিয়া মই কৈছোঁ চিচি কেমেৰা নাই ছাৰ নাই বুলি কৈছে এতিয়া কৈছে মোক কৈছে আৰু গাড়ী চাবি দিয়া এই এল্ট্ৰ গাড়ীখন খাৰ এনেকুৱা কৈছে এই বাইকটো কোনে চলাই এনেকুৱা কৈছে গাড়ী চাবি খুজি আছে মোৰ সৰু ল'ৰাটো কান্দি পেলাই কৈছে আমি কি দায় কৰিছোঁ আমাক এনেকুৱা কৰি আছা যে আমাক কিয় এনেকুৱা কৰি আছা আমি কি দায় কৰিছোঁ এনেকুৱা কৈছে এনেকুৱা কোৱাতে এজনে কৈছে বাবু তোক একো নকৰোঁ দে চাবিটো দিয়া বুলি কৈছে চাবিটো ল'ৰাটো চাবিটো বিচাৰ কৰলাক এতিয়া চাবিটো বিচাৰ কৰি পেলাই টেবুলত পালাক বাইকটো আৰু এল্ট্ৰটো নাপালাক এতিয়া এল্ট্ৰৰ চাবিটো নাপাৱাৰ কাৰণে গ্লাছটো ভাঙি দিলাক গ্লাছটো ভাঙি দি পেলাই আৰু চাবিটো পালাক চাবিটো পাইছে তাৰপিছত আৰু আগত একবাৰ ফাৰ্ষ্টত আহাটো গ্লাছটো ভাঙি থৈ গৈছে গ্লাছটো ভাঙি থৈ যাই পেলাই আৰু মোবাইল লৈ গৈছে এটা আৰু পইচা 7,000 লৈ গৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ পঢ়াটো গোটাই পেলাই দিছে আলনি কৰি থৈছে তাৰপিছত টিভি চিভি ভাঙি থৈ গৈছে টিভিটোতো কি কৰিছে না মোৰ সম্পত্তি কেইটাটো মানুহে যদি দায় কৰিছে মানুহ ধৰি লৈ যা মোৰ সম্পত্তি বা মোৰ বস্তুবিলাকতো একো এনেকুৱা কৰিব নালাগে সেইটো এনেকুৱা কৰাটো ইনাই হৈছে তাহাৰ এতিয়া কৈছে গাড়ীখন লৈ গৈছে এল্ট্ৰকো লৈ গৈছে বাইকো লৈ গৈছে তাৰপিছত কৈছে মোক তয়ে মানুহ মাতি পেলাই তয়ে মানুহ মাৰবা দিছা এনেকুৱা কৈছে ছাৰ মই কেনেকুৱা মানুহ ইমান মানুহ মাতি পেলাই মই কেনেকুৱা মাৰবা দিলোঁ মই এনেকুৱা ক'লোঁ তাৰপিছত কৈছে তোক ভিডিঅ' কলত দেখা পাইছোঁ নহয় ভিডিঅ' কলত ছাৰ মইতো ভিডিঅ' কল কৰাতে মই যাৱাই নাই এনেকুৱা কৈছে মই ভিডিঅ' কলত নায়েই বুলি কৈছে এতিয়া কাইবা যদি মই থিয়া হৈ থাকোঁতে কাইবা যদি উঠাই পেলাই এনেকুৱা লগাই দিছে মই সেইটো নাজানো মই তাতে যাৱাই নাই কিবা ভিডিঅ' কল কৰাতে মই সেইটো আৰু ছাৰটো কৈ গৈছে মোক কালি থানাত যাব লাগিব কুমাৰকাটাত থানাত যাব লাগিব থানাত নগ'লে ওপৰৰ পৰাই আৰু কিবা আহিব এনেকুৱা কৈছে কমলকো লৈ যাবি আৰু কমলটো চালেণ্ডাৰ হ'ব দিবি নহ'লে আমি আহিয়ে থাকিম বুলি কৈছে আৰু আমাৰ মালিকটো কিমান বাধা দিছিল দে এনেকুৱা মাৰিব নালাগে বা এনেকুৱা কৰিব নালাগে মানুহটো যে দায় পাইছে বা দায়নী হৈছে বা কিবা হৈছে সেইটো এটা সমাধান কৰিব লাগে বুলি কৈছিল এতিয়া কিমান মানুহবিলাক বাচাবৰ কাৰণে কিবা কৰিছিল এতিয়া ছাৰ আহুনত বাচব পৰা নাই আমিওতো একলাই মানুহ ক'ত বাচব পাৰব আমাৰ কমলটো সেইটোতো কথা নাই ইমান দুনিয়াৰ মানুহ আছে
এতিয়া ৰাইজতো কামটো কৰলা ৰাইজো কাম কৰাৰ পিছত এতিয়া কমলক মাত্ৰ ধৰিতো নহয় এটা কমলত বস্তু বাহানি সেইবিলাক সব এনেকুৱা কিবা কৰি বুলিতো নহ'ব সেইটো মোৰ কিবা এটা হ'লে কিবা এটা লাগিব মোক সেই বস্তু বাহানি লছ হোৱাৰ কাৰণে মোক সেইখিনি কি কয় কি কয় সেইটো মোক লাগিব আৰু আমি মাত্ৰ দায়টো কৰা নাছিলোঁ সব ৰাইজেতো কৰিছে দায়টো এতিয়া আমাকে ধৰি আছে দুইবাৰ আহিছে দুইবাৰো মোৰ বস্তু বাহানিবিলাক সলনি কৰি থৈ দিছে এতিয়া ভাল কৰি আহিলে সুধিব লাগিছিল বা বিচাৰ কৰি পেলাই ল'ব লাগিছিল মানুহ যদি দায় পাইছে মানুহটো ল'ব লাগিছিল এতিয়া মোৰ বস্তু বাহানিবিলাকে ইমান আলনি কৰি থৈ গৈছে মোৰ বস্তুকেইটা মোৰ বস্তুটো একো কিবা কৰা নাই কাকো बे बुब्लियाव दायनिगिरि कमल बसुमतारिया हरावनो खारखोमा लांनो हायोब्लाबो दायनिगिरिखौ हमना मोनैनि थाखाय नखरनि मानसिफोरखौ बेबायदि सातजालाव खोख्लैनायनि जाथाया रायजोनि सुबुंफोरनि नोजोर बोदों बे जाथायनि सोमोन्दै आरक्षी बिखया बिथांखौ जगाजग खालामनायाव आरक्षी बिखया बिथाङा जेबो खेंफोरथि होनायनिफ्राय गोजानाव थायो नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पारामेडिकल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों